Selam dragi naroda i pozdrav svima koji me prate. Evo ja danas hoću da pravim jednu pitu zeljanicu pa da vi vidite kako ja pravim pitu zeljanicu. Normalno da sve žene da znaju da prave pitu, ali svako ima opet neki drugačiji svoj način pravljenja pite. Ja ću prvo juhke malo razviti. Jedan krug. Evo, pite. Juhka. Sjećamo, čoška. Drugi ovako. Stavljamo sir i 2 jaja i 300 grama zelja, 400 grama sira sam stavila i malo praška za pecivo. Sad ćemo sljedeći. Ovako je pitu brzo napraviti. 3 juhke imamo, pa ćete vidjeti poslije kako ja to sve napravim do kraja. Sve. Sad opet isto sve slažemo juhkom. Ovo je sad treća juhka. Isto se tako radi. Ovo je ovako praktično da napravite pitu. Brzo se napravi pita.
To je sve sad da se peče, vidimo se kasnije. Evo naša pita gotova, zeljanica. Evo kako se fino ispekla. Ko je gladna da dođe s nama da jede danas. Vidiš kako je dobra pita. Ovo se jako lijepo ispeklo. Samo ćemo isjeći fino. Ovako otprilike. I to je to. Sve najbolje vam želim. Hvala na gledanju, do sljedeći put.